Hadian katu kan isngi baki pulet kleo kem ya arngut kibrio rengkar drug heroin na East Center Hills haka nyutrek naitong arjar fuar ki pulet kleo ban kembiang ya arngut kibrio na kecuk kecaka kata na tera checkpoint. Kani kicing yok kem kala pentik naru kicing wanrung gidawai pun buaj asilchar lengba ke East Center Hills district shenang ba shlong. Ki pulet kleo ban bat ya kawai kali martizen kabadan yu registration number WP not RP Arpran Renyau bat kita gibriu kita giblatip kerteng kumu hektar mi dekhar arpandai senam karta na madan paten yalong barajan pali arpsan senam karta na lumpur tu mi mentudu jangka West Center Hills District. Na kita gi arngut lelap nerlik senduk bala sebuah tap drug heroin bala buri abha kacingki haju ni drug heroin kalang gumba nyofu arkram bala kurub ru khatnyau sla ki dawai kuli nitra sapam. Ya kini kecingkan rage NTF bak tera anti infiltration check post layalam do additional SP ba banrab lang jerwa harangkar DSP ba Jason Myrom. Nalor ketik kali ki pulit klayo ruban kerup arli mobile phone ba la register mukaddamai kania cleariat PS kadkum ki kendon ke NDPS Act.